Hari ni 29 Zulhijjah, hari Khamis. Lepas maghrib lagi masuk 1 Muharram. Ada satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama, iaitu doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa akhir tahun kita baca selepas asar hari ni, Khamis 29 Zulhijjah, dan doa awal tahun kita baca hari ni juga lepas maghrib. Doanya ringkas sahaja, saya bacakan sendiri di sini. Ini doa akhir tahun sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ma 'amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa lam tamsahu وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa akhir tahun. Dan selepas maghrib kita baca doa awal tahun. Tuan-tuan boleh ikut saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal. وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan share video ni untuk semua ahli keluarga kita, adik-beradik, saudara mara kita yang tersayang. Dan siapa nak doa ni boleh tengok di ruangan komen. Sebarkan ilmu ini. Semoga semua mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.